Бу ата жұрт Қазават башланғалы 70 жыл. Уллы хорламға 70 жыл толады бұйыл. Ол күннен бері анча жыл, анча заман кетсе де, Қазават ба хорламны бізге келтіргелі бла байламлы не да эстеді, унутулмайды. Энтта 100 жылла кетселе де, унутуллуқтылар тарихни бұ қара бетлері деп айта алмайма. 70 жыллыққа атаба қолыбыздан келгенче беругле бардырабыз, ветералан хабарларын айтабыз, көргізебіз. Бүгүнө биз Ажиланы Харунун жашы Рамазанны үйдегisi батып ештік. Ала бажила аталарын, қарт аталарын ескере, анын суратларына, қырал сауғаларына да қарай еске түшүредиле. Еске түшүредиле десем да жаңылықма. Ала аны чырт унутмайдыла. Рамазан кесі тартынчак, терен ишлемеклиги болгон адам болуп, кесі саулыкта хапарын айтырга алай сүймегенди. Артта ауышқанда кесini жашаудан кеткеніне қиналған болмаса үйдегісі нек айттырмай едігенге хапар деп аны үстінен сарыш етмей еділі. Айтыр хапара көп, сөзсізді. Қарачайны башқа улалылары кебек жанын қанын аямайын Рамазанда жұртына, қыралына борчун бергенді толысы бұла. Миллетіне керек күнде кертілей қалғанды. Ажиланы Рамазан 25 декабрда 1914 жыл Харунну үйдегісінде туғанды. Сәбиліге Учкуланда өткенді. 30-40 жыллада Нарсана шахарда техникумны тауысып, зоотехник усталықны алып, Первомайск елді ол усталықпа урынуын башлаганды. 30 жылланы ақырында Киров атлы колхоздың председателі болып та ишлегенді. Рамазан Қазават башланынчыда аскер кулукта болғанды. 1940 жыл ол Сталинградта аскер политика училищені курсанты еді. Қазават башланғалая Түркпла Иранны чегінде аскер кулуғын толусубла бардырғанды. 1943 жыл Тбилисиде аскер үйренүүлені өткеннен sonra 44 жыл Карельский фронтның артиллерия бригадасының 12 батареясына командир болғанды. Сталинның бұйрығы бла Новосибирскіге тылғада ашырылғанды ол, көчірілген миллеттені келечісі болғаны үшін. Sonra артта ызына Қазаватқа қошқандыланы. Жер-жерде түрлі чилле бла ұрушны бардырғанды ол. Белгілі генерал-майор Шатилов командирлік еткені арттава тарихе түшкен 150-ші стрелковый дивизияда болғанды Рамазан. Ол дивизияны еткен жігітліклері үнсінена енчі хапар айтырчады. 1945 жыл Берлинні қорулап тұрған немчаланы жербатен етіп шахарға кіргенді ол дивизия. 21 апрелден 1 майға дәрі барған Қазаватқа да Шатилов тамадалық еткенді. Рейхстагны алғаларында да бұ дивизияны байрағын хорламны белгісі етіп таққандылы. Ажиларын Рамазан да бұ дивизияда. Алында айтқаныбызча Рамазан жүнчуық адам болған себеплі Қазаваттан кесін жетішімдерін алай айтучы болмағанды. Үйдегісі де ол себептен аз біледі Қазават жылларынан хапарын. Қазаваттан сұрауа тап, ол көзуіні әсіне түшіргеді алай сүйе болмаз еді. Айтқануа құру, мені қар заманда қар жолда Аллах сақлы еді. Көп кере өлімнен қалғанма деп ол еді. Группаны жиғалла, обычно аскерге, пехотаны затны баржалыға салып, среди барында орталарында неме болғанда түркмені да башыда саатта популярный бұл сөз бар, не русскийлерін барында жиып аңа командир керек болғанда. И мұны командири қайдам аттаны бегірек симпатизировать меткен, жаратқан меткенді таптырмай қойғанданға аттаны командир етіп игелі. Случай дегені кеше айтамын. И ол баржаны арашырғанда, аттаға жоқ айтмай тұрған. И через неделю ол баржаны хапарын айтқанда, талай баржа болған болған, аттаға. Командир қайым роты полка бұзатлы етіп ашырып тұрғалы офицерлерін тамадал етіп. Кетіп бір иықтан депешам келділе дейлі, сағатта қайдан можды алғарақ келгенде болыр. И, баржаланы немецкий торпедоносец самолетына, утопили деп. Сонан айты еді, Аллах мені сақлап тұрған деп. Кимесе де ол автомат пұпыша затворын ары беретмегелі, не бұлай ұрсаң, беклеп аттыр бейгені болады. Атқанда менне таба бұлай мима кеткені доқла деп, аны бұла Аллах болышып тұрған ет деп қайдан. Қазават бошалғаннан sonra Ажы улуну Харнеде да жетішімлі болғаны себеплі Төбен Саксонияны ара шахары Бреслауда комендант еткенділі. Андан sonra Совет аскерлені санында құллығын бардырып, құллығында ва айырмалы офицер болғаны үшін Ленинградта артиллерияны академиясына билим алырға бұйырғандыла.
Ramazanны үй бичеси көчүрүлген милletlerden болса да, аңа да сабийчигине да көчүрүлген жерлеринен аталарына кайтырга эркинлик да бергендиле. 48 годда бошап келет да. Вернее, бошап келмейди. Его немеге Ленинградский академияга направление берилди. Дали разрешение сабийчигин жаңыз баласы болгон. Жашчыгы. Маған ол жашны атасы. Аңа да разрешение, хозяйкасында алып неметирге аллай прямо берилген эткен, тажма кагыты бар. Sonra келсе, анасы өлүп, үйгө уже алырга келген да. Анасы өлүп, атасы карт. Хозяйкасы да кичи балачык болуп неметкен болур эди. Эгечилери бар, в таком үч эгечи болгон, үчүсү да каруусуз. Sonra неметкен посмотрел Харкимдин кабай болгонуна, sonra коймайын неме рапорт жазып, күчтөн буттан отпустите, sonra ийдиле дейт. 48-йда зына кайтады, 48-йда кайтады начало. Sonra уже мен 48, андан sonra тугала уже биз Азияда. Андан sonra үйдегиси да көбөйө, Орта Азияда миллетине халал урунуун башлайды Рамазан. Сөзсүз да Рамазанны саулыгынан да алганды уруш кесини үлүшүн. Эки кере контузиясы болгон эти, sonra аякларына жалыгатса тейит, башыны тейит, даже кагытлары, андан санаторияга направить этерге деп алайын. Комендатурада иштеп, андан sonra эл-мүлккө күрөшкенди ол. Казаватны ачысынан sonra да миллети була көчкүнчүлүктү сынарга да жеткенди ажуулуга. Түскесине иштегенде болмайын, миллетини көчкүнчүлүк жеттирген болумун көрүп, колунан келгениче болушурга да күрөшкенди. Азияга келгенден sonra комендатурада иш бергелли, сразу ему да ол чынты неме болуп келгенин эткен болур эле, бергелли алайда. Алайда иштеп туралайына уже sonra зоотехникам алайдан кетеді, уже бір кесе иштегелли. И вот андан ары болмайына жазганман. Талай заманны, талай жылын алайда туруп, Азияга да кайтып, анда да иштеп, анда да милletке жарарча ол айткан чоң масласыр завод дегенди анда курап, милletке да иш берге күрөшүп, бери кайткандан sonra да кайткан саатта да ушулуну курарга да болушуп, Карачайга кайткан ушулуну. Кавказга көчөмөн капар чыкканлай Ажылан Рамазан Талас районунда жашаган карачайлылардын санына көрө Кавказга биринчи эшелонларны курап башлаганды. Жамбул Кисловодск эшелонунун начальниги болуп биринчи журтларына келген карачайлыларга алчылык эткенди ол. Бери көчкүнчү 1957 жыл Рамазанны үй бичеси каты ауруп, жанын саулай Кавказга кете алсак деп ыраазылыгын Рамазанга билдиргенди. 57 годда былай башланганлай мен анам ауырган этеди. Sonra кыйын ауруйду. Киши алайда докторлар таба алмай эленеси болгон. А у нее был перелом позвоночника. Хотели оперировать жүрегине. Энди эле эсимде мен үйдөгүн билар элтигис дейт да. В общем, анам жылайт. Кесинин сөзү. Карачай миллет Кавказга кайткандан sonra жаңы жашоону башлайды. Жаңыдан аяк үстүнө минер үчүн каты иштеп, кече күн демей урунууда. Сөзсүз да иште урунууда, кырал куллукларда да улуу усталыгы болгон Рамазан биягыллай кырал ишке түшүп, миллетине болушур жанынан күрөшөдү. О жылларда келгенлеринде Карачай миллетини немеси аз болгон, кишинин трудовой башы. Аття бул уже Чалга райкомда шли, былай келгели гострахта, потом в райкоме, а потом уже в Собесе. Он до последний год пенсияга дери, Собесте иштеп турган начальником райсобеса. Соттача неме болмаганды, Собеса неме отдельно Харбашка түйүлеле. Райсобеста неме да бирге эле. Пенсионный, а уса берет. И вот аття, мен да анда иштейм, колун алган эттеки, мен да улусу биргесине иштейм. Sonra Майтамада бывали очень браллах көп кечени. Мен Харкимге неме жаздырт дейт. Мен кеси толтуруп, Мазияга кагытыла жазып тур дейт. Алага мабу миллетине неме терем деп. Бир затла болуш алсам, хоть пенсия чыклап ала сала деп. Киче Карачайда Ажылан Рамазанны танымаган адам аз болор. Көплөге кагытларын жаңыртырга болушуп, пенсияларын алырча себепле табып, Азияга жазып кар курууду андан кагытланы бери ашыртып, көп кыйын салганды райондун миллетини көчкүнчүлүктөн sonra кагыт жотун жаңыртыр үчүн. Бүгүн биз Ажыланын Хисаны жашы Азрет Алиевада ушак этебиз.
Ол Рамазанны карнашыны туудугуду. Биринчи туудук болганым үчүн болур эди, бек сүйеді мени Рамазан. Мен да аңа бек кемсиз едим деп мыдак шарып хапарын айтады. Азирет Али кеси да урунууну адамыды. Республикабыздын эл мүлк министри болуп да турганды ол. Анын ызынан да көп иш жылдары барды. Бүгүнө ата карнашы Рамазанны бек сыйлайды, тансыклайды. Аны оба жүрүү едик, туган тудук да дейди. Мен карта тамам билмейм, мен Савелий болса, Таушкан, Средняя Азияда. Они поделились пополам, насколько мне известно было. Каумну эгешлерде кайдам буланы Рамазанны да Алинин да. Канзаводтук баратында таластык атында. А Али там был дедушка мой, а Рамазан дедушка остался в городе Талас. В последнее время он работал там тоже замом директора, председателя колхоза имени Вильгельма Пикте. Карачайлар немисте жашаган Элидол. Кыргыз практически жок. Табака совхоз. Расстояние между нами было километров 10-12 от Табайдан. Ну, так как Алия не было тогда, особо жогоды, практически оно картаталары, Харун, ну, мен картатан. Ол да сават, но уже картады. Насколько я знаю, в Ютегиде всегда стоял один только вопрос. Рамазан калайт, Рамазан не dedi, Рамазан айттым, Рамазан хол dedim, учебадан башлап. Почему? Потому что мен атамдан башлап, анамы карашларынан башлап, тосатта Фрунзага барып техникум кошуп келди. Без его позволения, без его согласия, без его благодушия это не делалось. Все так оставалось. Средняя Азиядан бери кеткен саатыдан біз сабилейік, мага кайттым саатта. Он определил, енді қауымымыз көчалык болмаз, деп та қауымын алып келіп, Мавлада Соузында это тогда было пустырем. Здесь вообще чук-чук. В ряд выстроил, и все начали здесь жить и работать по сей день. На этой территории около 20 семей, Киева, Юлеева, Егешлеринен, Карнашиннан, Тугала Давлада жашайды. Может, помимо того, что он значился и прошел партийную школу, все значился и работником детского государства, но самое главное, что содержимое в идеологическом плане, вот такой Адам Уртада, Карнаш Уртада, он уға тыңлаган, я от него получу. Атамдан жаш адам болған саатта, ол да іште чабышып өлеңнен Рамазан не айтты, Рамазан қалай айтты, унамады, унамады. Мен сізге баянда айттым, даже когда я уже работал в сельском хозяйстве, здесь, когда были выборы, о саатта да келіп сормай мен шагатламаламын. Сордым, айтмейді, этмейді, айтмейді, былай да қойды. Хапар айтейді. Давал право выбрать. Ну, где-то оттенок в его голосе было, что он этим недоволен. Больше у него никаких натугов не делал никогда. Даже если он знал, что кто-то очень неправильно может поступить. Вообще, тұқымда, аны мен еслеп тұрғанмы, хар тұқымда да көп тигізат. Но кредо его характера и морали – это чистота души и честность. Материальная сторона у него никогда, я не помню, даже я здесь работал на строительстве, да, сақ бол, бұл кралны байлығыды. Менің жашым дейді, сәбейім дейді, қадамер келетейін. Сақ бол, бұл кралны затыды, милletке керек затты табылмағалыққа. Бір сақ бол, баба, бір сақ бол дегенде, большой, он никогда ничего не мог сказать. Вот таким образом. Она это не чудо. Конечно, он, по всей вероятности, жашал, не военное время должен был служить на войне, он должен был, наверное, во время становления государства работать, потому что государство надо иметь по образу, по натуре, по образованию, по всем делам. Был, конечно, в этом отношении отличительным. Ну, что касается его честной службы, Кюрис, и семьясында да, ма кесенүйдегісінде да, біздер қарнашларынан туғанда, егешлерден туғанда, везде и всюду. Мы даже сами осуждаем того, кто немного не так мыслит или обманывает, алданса. Эту память, эту особенность оставил он нам лично. Я, например, жүйімді қуанат, тасқылағанды теме. Банды барысында сфера. Мен бірінші тудуға басады.
Аны айтып айталық болса егесін. Аны қалған millet айтсын, millet de tanıydı Ramazan. Казават кыйыллыкта, көчкүнчүлүктүн зорлугу да Рамазанны жашоого карамын көп кере түрлөндүргөн болур. Жашауны көрген адам Рамазан кимге да түз дерс да бере аллык эди, кимге да үлгү да боло аллык эди. Аны атасы анасы берген ишлемектигинен, намысынан, адебинен sonra да жашауны көрүп, кеси-кесине берген халиси да бек әрүү эди. Бүгүн аны кызы жашы мыдах болуп капар айтадылар бизге. Тудуклары да эске түшүрүп, мыдахлансала да бек өктөмленедилер карт аталары була. Унутмайдыла. Рамазан атя үйрөткенче деп аны сөзлөрүн har куруда сагынуучандыла. Впечатления, которые у меня остались от дедушки, только положительные. И доброта, ол жумшаклығы все равно келген етейді любойға. И айтылар сағатчықта не то, что там урган. На детей, ну, голос даже он не повышал. И, соответственно, его тоже все любили. Biz meni Ramazan attığını kolumda öskенбиз, школға да барыбызында неметерге окурга үйрөтүп, школга hazırlап ийет барыбызында. Первый класска барыбызында окурга үйрөтүп, жазарга үйрөтүп, барыбызында алай hazırlап ийет. Колумда өскенбиз. Sıra кайдам школда калай окуганыбызга баарына силтить этет, булай оценкаларыбыз биз Бұлай мұраталы ет, біз да бұлай военный адамда болсақ деп. Бір военный адамда болсақ, военный училищелерде оқып, ол жанында барсақ сүйіп. Жұмшақ адам еді. Жұмшақ адам еді. Школға ол Рамазан атты hazırlап еді. Алфавит нолыр өтті бізге. Бұлай жүк жаңыз атына Жеңіле етсегіз, ма қолаңнен түрме жуынырбыз дейт, талай немен дейт та. Sonra мара ерле етерге күрешей, деметсе келтейт та. Поощрениясы burada zaten. Совет аскерлери Рейхстагны алгалары кертиде адамны жүрегин көлтүргөн затты. Бу сагатта да кинода, суратта көрсек те ол көзүүнү кыралы биз үчүн өктөмлү болабыз. Ажилан Рамазан да аланы бири болганды. Кыскача Казаватны алыннан аягына дери барганды. Ажы улу башчылык эткен батарея жаяу аскерлер батаң жыйыллага жол ачканды, Берлинге жууклашканда. Рейхстагны алууда да Рамазанны батареясы алда болганды. Ол сөрмөшүүлө бек кызуу барганы себепле артык да бек байда батареянын усталыгы керек болгонду. Ажы улуну уста башчылык эткени була корлагандыла жауну. Бұлай olsa служителерінен заттан кіші келгені болса аладан ештеученек бұлай қапар. Ембек қайдар меселде қалып кеткен ол Рейхстагны штурмовать еткенлері бұлана керті ұлы подвиг болғанды. Бүгін болғанды. Шатилов бұланы Рейхстагны штурмовать еткенлері Рейхстагны алдына пушкаларын тізіп, Рейхстагны ұрып ол пушкалардан дастыр көп атқаннан алада қызып, күйіп пушкала. Sonra аңызынан Рейхстагны ішіне рукопашную кіріп, анда да қарашып, алайда да екі кере контузия алып, sonra мала қиылықладан сақланып, анда да сау қалып, жаралы да болып. 9 май байрамы Рамазанны үйдегисинде мыдах байрамга саналады. Калла бир кубанчы бар эсе да бу байрамны алла бир да бушуу барды. Рамазан кеси саулукта жыйылып, байрам күн аны көлүндө көлтүрүп алгышлап, алла иги күллө болуучан эдиле, дейди кызы Гопка. Эми мага саусагат мабла бу дагы бир двоюродный кечип берет. Экиси бир кере калмай эле. Сура кубаны ет жазык. Мабу келсе о мабу картыланы алыйт, картын алыйт, неметейт. Я вот до того привыкла ол заманга. Сура толу эле ол адамдары зат келсе. А кеткелли бери вот уже 6-й жыл. Былай такой вот какой-то неме, грусть, никого нет. Кишаттаны келмейт дейм да сура мага айтама, любимый пельмень ет да. Со айтама азыр келе тур все равно говорю, хоть экибиз олтурайык да говорю, аттаны мабла неметейт. Болсун ма келеме дейт да келген да бүгүн кубанган представляешь? Кралын, ата журтун, халкын саклауда
алда болганды Ажылан Рамазан. Казабаттын кызуунда эткен жигиттиклери үчүн көп курал саугалабла бийик качылабла саугаланганды. Жауланы хава сермешледе самолетларын кырганы үчүн орден Отечественной войны второй степени деп бир саугасы, кралны жаклауда улуу жигитлиги үчүн, аскер кавымларына мийик даражада командирлик эткени үчүн орден Красной Звезды деп, медаль за победу над Германией деп, дагы да алача башкала, көп саугала. Мабу кадар медаль орденда, мабу суратла да кесини энче хапчүгү, кыбламасы, сагатлары бары да казабаттын заманына элтеди эсиңи. Бүгүн Рамазан үйдегисine арасында түлесе да ол алаблады. Аны кралына халкы үчүн эткен жигитликлери берген кыйыны, артта орнууда жетишимлери өмүрдө да унутулук түлдүлө. Казабаттын кызуунда ол рахат жашауга, үйүнө, үйдегисine, ата журтуна сүйүнсө да биле болмаз эди. 2015 жыл улуу хорламдын 70 жылдыгында улуу үйдегиси мабыла жыйылуу этип аны эскерилик. Ажылан Рамазан казабаттын капитан чыныла бошаганды. Ма алай аскер жорукпа жашаганча жашауын өттүрдү. Харниге да аскердече жуаплы карай. Улуу ата журт казабатын сынагаллага. Ол ауыр сермешледе жигитлик эткенлиги өлгөн деле десек да ала саудула. Бүгүнгү төлүнүн аңысындадыла.